8500 dan huwa n-numru ta' żgħażagħ mir-Renju Unit li ġew f'pajjiżna għall-Festival Lost and Found. Festival li qed jitella f'żoni differenti l-iktar f'Buġibba għat-tieni sena konsekuttiva. Dawn iż-żgħażagħ li mis-sena l-oħra hawn iżdiedu b'aktar minn 2000 se jgawdu minn mużika u divertiment mill-aqwa sa nhar il-Ħadd. Dan il-festival fetaħ niċċa ta' turiżmu ġdida fejn żgħażagħ mill-Ingilterra qed jivvjaġġaw lejn pajjiżna għal avveniment speċifiku u qed jagħmlu dan f'wieħed mix-shoulder months, wieħed mix-xhur l-inqas popolari għat-turiżmu f'pajjiżna. Dal-event ħadna 4 lukandi, ħadnihom over 100%, ġifieri mimlijin bin-nies li ġejjin għal Lost and Found. Qed tifhimni, ġifieri ħadna charter flights mill-Air Malta, ġifieri daw ix-xhur huwa tajjeb biex il-multiplier effect fl-ekonomija tat-turiżmu inkomplu nkabruh u shoulder months inkomplu nġibhom iżgħar throughout the season. Id-direttur tal-kumpanija Lost and Found fir-Renju Unit, William Gregory, stqar li 8500 żagħżugħ u żagħżugħa li jinsabu f'pajjiżna huma lesti għal esperjenza unika u differenti mill-kultura li mdorrijin biha f'pajjiżhom. You know, the community in Malta, the whole country as a whole, is very welcoming, friendly, the food's fantastic, it's April, look at the weather, you know, it is fantastic. Gregory stqar li l-aċċessibilità f'avveniment bħal dan hija kruċjali, xi ħaġa li sabu mal-ewwel f'pajjiżna. We had a lot of support locally and also the government support was fantastic. You know, people really helped us to make this dream happen. And that's key for us really, is really good local support. Everyone in the community is so helpful, from the shopkeepers to nightclub owners, hotel, everyone. Lost and Found fetaħ ukoll bibien ġodda għal pajjiżna, wieħed minnhom magħruf bl-isem BBC. Festival li huwa konfermat li se jsir f'pajjiżna fis-sajf li ġej. Il-BBC huwa wieħed mill-ikbar brands li hawn f'dal settur barra minn Malta u fiha biha wkoll daw in-nies ħajkomplu jivvjaġġaw u żgħażagħ ħajkomplu jivvjaġġaw lejn pajjiżna fis-sajf ukoll biex jistgħu nkomplu nkabru l-ekonomija tat-turiżmu fiż-żgħażagħ minn ġejjin mill-Ingilterra.